Азамат туған міне сеңа біздің рахмет хатын оқып кетерге рұқсат ет. Сіздер рұқсат етерсіз, ол қысқа ғана. Құрметті Азамат Рафаилұлы, Татарстан Yazушылар Бірлігі сізге көп yıllar davamında татар халқы үшін көрсеткен фидаға қызметіңіз үшін рахмет білдіреді. Сіздің шиғриятқа һәм музыка сәнғатына бағышталған ғұмырыңыз милли хисләрне нығытуға, сәнғатыбызны, мәдәниятыбызны саклауга һәм үстерүгә киткән намуслы хезмәт үрнәге ул. Татар шагыйрьләренең шигырьләрне язган моңлы хисле җырларыгыз тормышыбызга ямь истәп күңелләргә үтеп керә икән, сез бәхетле. Сезгә киләчәктә дә армый, талмый, рухланып иҗат итәргә язсын. Гомерегезнең һәр мизгеле яктылык, яхшылык, шатлыклар белән мөлдерәмә булсын. Халкыбызның хөрмәте, мәхәббәте сезгә битмәс төкәнмәс илһам, яшәү дәрте өстәп торсын. Ихтирам белән Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рафаил Зайдулла һәм мин дә шуңа. Biz özümüz birinci yazışı, bir 3 yıl elek yalışmasam Magnitogorskaya barıp kaytkan edik. Anda bizni bir yılı karşıladılar. Hem zol, bundan da zorak zol, tontuluğuydu. Hem minam anda xatirde kalganı, inşaatlandırganı. Sinan bilesindir bir o vakitte 5 yaşlık idim iken, 6 yaşlık iken kız enisi enileri de bilmidir yuvaydı. Ebisi Tatarşaga öğretken hem ol bik motor itip Tatarşa jırladı da. Tatarşa jırladı da. Bilesindir Sinan. Evet, şuna göre mına Galiye kirdi de mına bizim milletteşimiz Magnitogorsk'dan manda kilerge telediğiz min sırası mına Galiye mında avdarga erip vermez meydem kilsin. Çünkü Kazan Tatarının Mekkesi mında tartılı ol bek tabiği. Şuna göre min her vakit mına söyleşip oturabız. Bizden Ariyal bulay da kişireyip bara. Pilzıdan kimler çıkkanın siz bilesiz yazıcılarının. Mardova'dan, başkalardan, Başkırstan'dan көп mü yazıcı çıkkan. Sonra vakitte kızganışka karşı şuna göre mında geliyor ol zor eyber. Hem benim ayta turgan sözüm var. Tatarstanda Tatar bulu jingil ol. Mine Tataristan'dan şiddet Tatar bulup qarağız sizdi. Şuna göre min alarga big rahmetli. Olar kay vakit mine aytalar da mine Ali Sergaç'tan etkenleri var. Min Qozog'onga kelgach g'ajablanib qarab turdim. Tramvayda oruscha сөйләшәбез авылда, bütünümüzde Tatarcha сөйләшәбез deb. Şuna göre bu turda bizga ularga ham ishlarga kerak. Haligina min şulay uchrashuvdan qaytdim. Azamat tugan Qutlayım seni birinchi taqir. Qozonga kelуің bilan ham tag'in yosh kelib birga ijodlarga yazsin. Uğurlar. Hayırlı kez, tuğanlar, kardeşler, sizge 30 mingden artık Tatarı bulgan, 50 minge yakın Başkırtı bulgan, hem hatta 10 minge yakın Qazağı bulgan, legendar Magnitogorsk qalağından qaytar selam. Ona ağayımın kızına kıvar edip şunu ayta gelen, Başkırstan'dan sitte Başkırt bulup qara, Tatarstan'dan sitte Tatar bulup qara. Büyük dürüst üzler. Şuala bizim usraşu көңіліме bayram керек деп атады. Шуңа күрә biz bayram үткәрергә килдек һәм хәлебездән килгәнсе bayram атмосфераһы тудырып, шуны алып кайтырга килдек. Мына ушундай хүрәт һайланым, был Көньяк Урал. Бездә була ушундай табигать. Бик кырыс ушундай табигать. Мына Гыйнвар айында biz киткәндә +2 булып калды. Magnitogorsk'та. Шуга элекке
zamandарды еске алып сатлама хуктар бұл hala көңіліміз жылы болсын деп шуға ишара яғып мына ошо күрәпті алып келдік. Мозаикалардан тұра бәрдіріп қоймағы, үстіне әйбір алмағы һәм артық глобальный потепление вакытында жылыға әсеге қоймағы. Өлге бүләк. Әлі қысқа ғана уақытта болған соғыларда мындай юллар жазып қойғанмын. Жаныңда жылы болса, оранда соғып болмай. Музыка менен бәйләнеп китеп, учалы музыка училищесінде оқығанда, Өфе сәнгат училищесінде, сәнгат институтында оқығанда, пианиналар менен танышып, курсташтарының башын қатырып, пианиналардан қылдатқанда, Тухманов хватит деген бүддердері іштірге тұра келді шаяртып. Бәлігі сақта менің 12 яштарда үніз тауышым асылып, менің балалар тауышы дискім мені. Мен ана неме екенін де білмеймін. Ерлер істерінде ерлап тауышы бар бет дегіз. Бір туған ағайым Мирас өмірен 6 яшқа ұлы ені. Бұта Союз радио балалар хоры ерлайды. Телевизорда шыны көрәтелер. Сережка Парамонов ерлайды. Шон ағайым өтейді. Мұна шында Башқұрт дәулет заповеднигінде ятам ауылда. Мәскәүдә яшәһәм Парамоновым бар. Мәскәүдә түгел Өфө тирәһендә яшәһәм һинрәбеләрдәрине һиңа ынтылырга кирәк, башкаларга шунда укырга кирәк дип үзенең шундай теләкләрен әйткәйне. Моңа әйтеп киттеләр, Сажида Сөләйманова эшләп киткән гүзәл табигатьле Магнитогорск янында яткан төп Башкорт райондарында, шул районда клубыбыздың укыган сакта Салават Низамиддинов менен, Магнитогорскида татар композиторы профессор Рафаэль Бакировтар менен катнашып яшәп, шуннан алар миңа үзләренең теләкләрен әйттеләр. Язырга кирәк диләр. Мына еш кына хөрәгать беренче йөрәк ниндәй йөрәк булды дип. Мин башлайм үземнең туган ягым турында, Аскар Магнитогорск турында. Салават Низамиддинов әйттем, күңелемдә ниндәйдер йөрәк нимәнән башларга кирәк дип. Ул миңа әйтте, иң яраткан шагыйрьләреңнең шигырьләренә язып кара дип. Шундай бирде шундай кәңәш. Аны әле башкара сак yerimdə мен үземнең бер туган инемдән яздырдым. Булат Усмановтан Аскар Магнит юлдары бу урындагы хитка әйләнде. Һаван күзләрендә әйләнде башкаларда. Бу беренче yerimdə шуны тәкъдим итәм. Аскар Магнит юлдары. Безнең якка килегез. Бугай һәрберегезнең туганы Магнитогорск ягында яшәйдер. Якты күл, Банный озер киберделер. Булганы бармы? Кызланган кешеләр. Аскар Магнит юлдары. Askardan Magnet kasa utuzlagan sağırım. Atastavu yayıkul, dedi uca sağırım. Askar Magnet yıldarı, Magnet askar yıldarı. Uşuduzluk yıldarı, bütün ömrü yıldarı. Askar Magnet yıldarı, Magnet askar yıldarı. Uşuduzluk yıldarı, bütün ömrü yıldarı. Magnet kadargan sakta Başkurt'un avulları. Avullarda dünyada, avullarda dünyada milletim asılları. Askar Magnet yıldarı, Magnet askar yıldarı. Uşuzluk yıldarı, bütün ömrü yıldarı. Askar Magnet yıldarı, Magnet askar yıldarı. Uşu yılga sanmışır, hep yerinde yıldarı. Aydağına yaşa hatta, aydağına yaşa hatta, gidin hatta var dünyanı.
Tuğan yapma sakın yata, tuğan yapma sakın yata. Asgar magnet yolları, asgar magnet yolları, magnet asgar yolları, hoşnutluk yolları, ömür yolları, asgar magnet yolları, magnet asgar yolları, hoşnutluk yolları, ömür yolları. Şolay деп миңа кеңеш бердилер. Башкортостандын дахи композитору, Үкіметке қарсы вакыйга яшьлегине Салават Низамиев һәм Магнитогорск консерваториясынын профессору Рафаэль Бакиров Үкіметке қарсы икәүләр ташлап кеттиләр. Шулай итеп, иң яраткан шагыйрьләремнең шигырьләрен аят дигәч, минең иң яраткан шагыйрьләрем Рәми Гарипов һәм Рәшит Назаров. Рәми Гарипов бит инде 70-нче елларда кайда китеп барганыбызны һизеп, бер телдән дә телем кәм түгел. Көчлеләү, байла, ягымлыла, кәм күрдек үзе кәм күңел. Әсән теле миңа әсән теле, уннан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга да хакы юк. Уның емерек өй дигән шигырына шул ишара белән мин яздым инде. Өйләрем өтәдек булсын, ташландык булмаган, емерек булмаган дип. Емерек өй. Sitimde bir yemerimi durup kalgan yapar yangılı Kılav halgan salış devreleri İmrey gibi palyaş ağırlı Akkasandır Unda ustak yanıgan Gülse düşken gülge kumeli Hasta kuşu taşlandık ülkevi Hin kıyradı diken kumeli Hasta kuşu taşlandık ülkevi Hin kıyradı diken kumeli Erken halında hayat bakmay Boşkurtunda indi yok yolu Git bu sene düşten dayağına Halamdarın yoka yel olur Akhasandır bunda uzak yapar Külsen düşten külden kumali Hasta uşu taşlandık ülkevi Hin kıyradı diken kumali Hasta uşu taşlandık ülkevi Hin kıyradı
Gülse düşken gülge umeli Hasta uşu taşlandı öyküme Hin hayradı gitken umeli Hasta uşu taşlandı öyküme Hin hayradı gitken Hin hayradı gitken Hin hayradı gitken kumele Başkurt dili anlaşılan mı? Bari biten mi? Ayırma durduğun Tatar şeyse, Başkurt şeyse Buna kadar bir tövgele bildeli Avul turmuşu muhabbet ikisinin yaratkan Başkurt şairi Reşit Nazarov 21 yaşta tiklimine icad edip kaldı. 4. klasta okuğanda şiiriyana başlayan Kimel'in eytelerinde Ömer Hayam Kimel'inde edip Zlatavusk'a barıp, hizmetke barıp öğrenip şurada sekrap gidip Tulpar atı bugün aydayken. Bu avul cemaha mukabat bunun hüzlerin anlamağı da var bilir. Tulparatım bugün kaydayken Utsesreti usur tulparım Dengege batıp bir bayırlay Hatta tüplerinde tutlarım Pederene karap hızdırırımın Sığırhım mı kapta asırgır Sığırhım mı tulpan şulsak yerhim Aşarla mekure batırlar Tez usturbu yırak Yıllar bilmem alır hadisene Elle yerden şulay elle tutken Sender hünkârda tutlara Tigi gibi bilgen hukmaklardan Tigi gibi bilgen yerlerde Seyer labuter ilik sıfır hümme Dünyanın hukukta kızları Çiğkin birer kafa tüplerinde Yarı yarı sapsın tutarım Alhurdan da yaptı günlerinde Yarı yarı sapsın tutarım Tulparatım bugün kaydayken Kışnakına kuyhayken der Belki bir dahile hutkendir Asık kappa bugün bu tenderdi belki kütkendir Tulparında tabat bırılmazsa Yıldızlar menip gitkendir Yıldızlar menip gitkendir Yıldızlar menip gitkendir Kışnak gene kuyhaykendir Dila! Şundan kıskakını etkileklerinde, şu yerlerde, o soruşturlardan yerlere başlayacağız. Sizler bizden yazıcılar uyuşmağı var. Tatar Başkurt kitapxanasında. Şunda yürüyen Magnitogorsk'da Fayza Magasumova bana beylenişke çıktı. Aparıp tanıştıran deyip, beni yarnagırlar menen kılıkındı. Benim balalar üstüne yadan tip işit değinip deyip, ötkes bu bana bir zor kalın defterimdi. Zor defter. Şunday 5-6-7 yaşlık balalar üstün şunday haylahe avul turmuşu turağında yazılgan şiirler. Düğün defterin ortağına gelip bitkes bir şiirga ihtibar ettim. Gittim paylarga, okup sıktım bir de balalar üstün tügül bıl.
Meni tettirendирди бул шыгыр. Ошо шыгырды ярга алып, ошондой сурашууда ярлап ишеттирдим. Gittим Хайдарга. Нема болду экен мектеп мунун турмушунда? Gittim dağlarım, gittim Haydar'a, Haydar'a halkım katlarga, meni alıp alışmındarga, uylanma bəxet pınarga, meni alıp alışmındarga, uylanma bəxet pınarga. Ey Xudayım haman vurdanem, unutmayım haman da kütem. Bəğirgəyim yadlar kusağında, emin yanam gazap kusağında. Bəğirgəyim yadlar kusağında, emin yanam gazap kusağında. Nişlerge hu Əydə həmən qara, yadlar buzağında yanıb qara, Minim hıyıl qazaqlarım aşa, Uza alhan yənim yolum alda, Minim hıyıl qazaqlarım aşa, Uza alhan yənim yolum alda. Ey Xudayım haman vurdanem, Unutmayım haman da kütem, Bəğirgəyim yadlar kusağında, emin yanam gazap kusağında. Emin haman şulut yollarda, Hayalımda yangır tütemin, Günüdünü xadir bitlerim, Kul yaşları aşağıdemin, Günüdünü xadir bitlerim, Kul yaşları aşağıdemin. Ey Xudayım, haman urdenem, Unutmayım haman da kütem, Bəğirgəyim yadlar kusağında, Üdim yanam gazap kusağında, Bəğirgəyim yadlar kusağında, Üdim yanam gazap kusağında, Üdim yanam gazap kusağında. Gittim bağrım, gittim Haydar'a. Biz mana jurnalistlar, muzikantar, tüpsüne turgan xalq. Birey yazmıştı bilip kalsak, biz anın tübüne düşürüp ötürüşemiz. Şunday balalar üstüne yazgan şaire nime bitirendirdi eken deyip. Gayla durmuşu tübe havut hava şaltırap durmayıp bulmay bilinde. Şaltırap dura. Bir tüsüne turgaz üzleri hügenlerinde. Yani şaire fayzamına bunun yeri Rafik. Birinci taptırılarının gayla konfliki bulganda, ikiyle Magintagorsk Timirsilik kombinatında işleyler. Rafik şart işittiğe opsılıp gitkende, bir ayga yuqalgan. Fayza bir xamlaydala kütüp qaragan onu, şaltıratıp da qaragan, kese telefonundan yavap yok. Şuan Rafik bir tuğan apayında şeratkan, barıp, gafu utinip, alıp qaytkan Rafik'ti. Şundan Fayza'nın tağı soraham şunday titrendirgіз
şiir yazar deyip yazalmay. Şundan şaltırata başladım Rafiqqa. Rafiq'tağı bir iki ay şart işitti alıp sığıp giderim aytım şu diye tekst gerek. Onu hayta azabat ay izime düşürmek deyip. Yok, fena bolgan endi şunday. Avullarda uram sayın tıkırık sayın parlı sukmaklar. Ötken şakta şuşa sukmaklardan iske düşe bizning yaş şaklar. Yaş şaklarda şu sukmaklar boylap biz şişmelerge düşmegen, biz susaganda koş oş bilen iyilip salkın suvun içmegen. Sabı şakta yımrı taşlar zuyup kımğa tizip oynay idik biz. Vaktaş arasından ostan kaynap tarap tıra ide nişe göz. Biz eli de şunda aşkınabız. Toratırga köngel sağışın. Tınlar için sandılaşlar zırın. Canga rehet şişme tavışın. Can izlegen deva barma iken. Tılsım barma şişme boyunda. Şiiri canım zırlap kerip bara. İyenkeler dallar koyununa. Taşlar arasından yigire sular ağıp gite yırakka. Koysa yılgalarga kıyar iken akkan sular şuşu ulaktan. Men özüm Başkırstan'a jay günlerde, kış günlerinde qaytып беребиз. Mene Angamat Nabayev'nin bayıl 95 yıllık юбилей anda şakırları tam qaytmay bulmay. Jay günlerinde birek matur anda arış, buday, kukuruz basuları, gün bağışlar sapsarı, üsü kutaralar. Mene şu gün bağışlarga indi көрген sayın bir şiir yazam diye berem. Nihayet bu şiirini yazıp attım men Ağustos ayında. Dağın gördüm de şu gün bağış basuların. Sarı dengiz sıman yiraklarga gün bağışlar kırı suzulgan, sanagan yok koytkan gitken şapta bu yollardan köpme uzulgan. Gün bağışlar biyuşiler sıman yol boyuna tizilip baskanlar, barısı da kıyaş nazın sizip sarı kirfiklerin aşkanlar. Eytirsinle Ağustos kıyaşının nurlarından olar yaralgan. İtek ışlarına bir yem bulup, kökçeşekler kilip sarılgan. Mine biyip gider saman, gün bağışlar çıgıp yollarga, ışağanlar olar göregeçi, sarı kalfak giyen kızlarga. Gün bağışlar orasına girip, türlerine kile uzasın. Olar bilen birge, jittekleşip, bir biysin, ye jır suzasın. Rahmet iktibarınız için. Fayza Rafiq akiyeti meni alıp gitti ülke başkalığı Silebege. Bunda Başkurt Tatar Kitapxanasında edebi uyuşma Tatarstan'dan bir köp yigitler, bütün ülkelerden Silebe ülkelerine Tatar Başkurt yeteklik. Hemen onun yeteksihi Kamsa Murtazin'le tanıştım. O bana hat degen şiirim berdi. Okup sıkkaydım. Bir de Sergey Yesenin'den kem tügül. Gün tün yıklamay hat degen. Yoluna kayta almanın şu zinharga yepleme eseyim kıştayı sıkkına kaydır yine takdirinde uzak alıp yaşayayım bu yoluna koyta
hargayıp bileme esayım. Yüreğimde yerim yanımdır. Tuğamenen günüm başlana. Sidil derde siden urmayın mi? Fatihanda mesel taşlama. Sidil derde siden urmayın mi? Fatihanda mesel taşlama. Sidil derdasiden ürmeyin. Fatiha'mdan eser taşlama. Kul boyunda uzkan püdre dallar. Yıldar iftiniha bögüler. Taş tügülde yürek ilgine. İftarıma düşe üdüler. Bu yoluna koytamammışım. Zinhar gayıpleme esayım. Bu yoluna koytamammışım. Zinhar gayıpleme esayım. Zinhar gayıpleme esayım. Zinhar gayıpleme esayım. Dolayısıyla bile Elfiye Valiyeва Başkurt apay meni Tataristan'dan çıkan Ahmet Rafiqov ağay bilen tanıştırdı. Dürüsüreki onun kitaplarını verdi. Buna bik maturiyada revolüsiyaya tiklim tuğan ağay, bik heybet kişi 70'li yıllarda kızını yaşarga geldi Silabı'ga. Ondan birge kilip koşuldu deyip. Karanım biyografiyamdan tanışıp sıktım. 1916 yılda tuğan. İzeplep karadım, 96 yaş bularını tübüleyindi. Yaramaydan Tataristan'dan kilip koşunda milli mühitti haklav yürügen kişi şeptirinde ol, ısınlapta duruşulu, motor yeri yadırga gerek deyip, ol yer Tatar halk yerine tartığım bulurga değiş deyip, şunday fikirler bilen bir yer etmelenim de Seraptağı Silabı'ga varganda, uşulay 60-70 halk yığılgayны kitapxanala. Böyden Ahmet Ağay Rafiqov'un ruh şerifleri kanagat bulğun, tar haberleri kim bulğun, buna yerin yerlayım deyip yerladım indi. Kişiler işleptir, yılmaya başlanlar, ağlılarım bakın. Şundan yerladık kız, Elfi apay kilip benim yenimden tartıp, o zaman Ahmet Ağay Rafiqov isen bir tane 96 yaş kına oğa teki soğan. Gafı gittim, yaman kumaya da doğru. İşlep kilmegen, onun işlep tanışmaya gittik. Kuydu kure, kulağı işitte balaları sağırmay, yangıdın sağırmaylar. Olu kışımdan nihal olur deyip. Ali yanaraqqa girdim, 7-6 yaşım yetkirip 7-6'la bakıylıkka gösüp bitti. Yani men onu isen tugulken deyip yerin yerlaganda, oğa 96 yaş boğanına. Men de kişilerde var. Tedrenidi asam.
dahili silter perde silterlerin uzun siktime ses kalderdeler hele bir kuyun minimkilerimde köptüme minimkilerimde köptüme perdelerim aşağı kurip duran yaramdarım o ses kapıtar uzuna güne aydır huzarım var aytırım tedirem asfar aytırım tedirem asfar perdelerim yine koruk yattar kurmağın ki kurdum ama elle tedirem yabıp perdemi tortup min kurmağın üzüm kurdum ama min kurmağın üzüm kurdum ama perdelerim aşağı kurip duran yarandarım o ses kapıkan uzuna aydır kuzarım var aytırım tedirem asfar aytırım tedirem asfar tediremdi perdemdi oazimdi elle yap girgenin hizmeydi aksaskeler tutup hine girdim perdelerim yabıp kurmaydı perdelerim yabıp kurmaydı perdelerim aşağı kurip duran yaramdarım o ses kapıkan uzunagına aydır kuzarım var aytırım tedirem asfar aytırım tedirem asfar aytırım tedirem asfar aytırım tedirem asfar Ирек Сабиров біресе тапқыр ұсырашып қалдым. Әлігі кәуит 71 yaşын екен. Мәмдәл, туған ауылым Мәмдәл Қазаннан 23 тақырыбына тип үйлеген етімді. Бар ұшында ауыл Мәмдәл. Бик актив жігітіне, олай айтмасында 70 яш деп Лена Колесникованың бірінші орынбасары телевизордан қарап тұрам бүгін Силәбелә икенче күні Кызыл районында шуңа карайым Казанда йөргән Талман Магнитогорскка килгән хатта әйтергә лә уйлаган нишләп мондай кызыл темп белән эшләгән әле дә пенсияла булһам да эшләп йөрим бәләкәй генә халала кала мэрының экономика буенча орынбасары итмәһә йоклап өлгерәм ул дип әйтергә уйлаган өлгермәдем бу тапкыр библиотекада сораштык, Рамил хәтерләйм. Ул студент сактарда, яшь сактарда Ирек Сабиров язган, яшь сагында ул Şavlı maylamına vanzaladım, İrinderim demet kaldı irinemde, Uzun aşığı kuzdan yuhaldım, Uzun aşığı kuzdan yuhaldım. Eydir kuzum, dağın ey kalmamı,
kimge kerak buldu bu tuze. Майдан шаушығында иріп юқасы, иләфләніп қалдым бір өзен. Иләфләніп қалдым бір өзен. Ләззәт минуттарын ұғдайдырға, себеп тапмай тағын тілмәрден. Китмә тине күңелем, ау бұл тине телем, бәхет нұрын үзім хүндірдім. Бәхет нұрын үзім хүндірдім. Әйтір өзім, тағын әйтілмәне. Кімге керек болды бұл түзе? Майдан шаушығында иріп юққа сүртім, тинәтләніп қалдым бір